Dobar dan ljudi! Danas ćemo snimati Age of Civilizations 2, kampanja sa Srbijom, treća epizoda. Treća smo najjača sila, što nisam ni znao. Imamo dovoljno vojske za napade. Inače, pogledajte Valorant video koji smo snimili juče, to jest koji sam snimao. Izbacio sam ga danas na YouTube. Pogledajte ga. Mnogo sam se potrudio oko tog videa. Asimilovat ćemo ove provincije, Novi Sad, to nam je bitno. Pali smo u minus. Malo ćemo na parama da dobijemo, već padamo na 9. Pakt o nenapadanju je završen sa Venecijom, tako da bolje mi da približimo malo vojsku prema Veneciji. I primjer je isteklo sa Bosnom i tu ćemo malo da podignemo vojske. Napašćemo i Bosance. Nadam se da me sad bolje čujete nego u prošlom videu. Opet se nije asimilovao Novis. Da, opet se nije asimilovao. Sad jeste. I još treba da asimilujemo. Još treba jednu provinciju da asimilujemo. Brajla. Nemam pojma gdje je to. I ostavit ćemo tu na granici vojsku za Moldaviju, ali ne vjerujem da ćemo nju završiti u ovom klipu, jer ovaj klip će bude jedan obiman. Jer Venecija ipak ima stanovnika dosta. Mletačka republika zapravo. Još ćemo da podignemo vojske, u Tirani ćemo da podignemo vojsku i u Skadru. Sa strane moramo da ih napadnemo iz Budve i Berane. Asimilovat ćemo Tuzlu. Još negdje nam nije, Dubrovnik nam nije asimilovan. Dobri odnosi sa Vizantijom, to nam je super za sad, jer Vizantijci su vratili svoju imperiju. Ne baš u najbolje dane, ali pitat ćemo ih za pakt o nenapadanju i savez nema šanse. Sa Osmanskim carstvom smo u dobrim odnosima, ali nikad ne bi ušao u savez sa njima, znate ih sami što. Pa polako bi mogli da osvojimo Bosnu, imamo dovoljno vojske, samo još da podignemo Banja Luci. I idemo na Bosnu, iako smo u dobrim odnosima sa njima. Žao mi je Bosanci, treba mi Balkan. Napašćemo i tu, iz Banja Luke u Cazin 800 vojnika. Odgovorili su Bosanci, ostalo im je 300, ovako ćemo mi to da uradimo. Tu nemamo pojena za kretanje, tako da podelit ćemo ovdje. Ti napada tu, ti u Banja Luku, gotovo. Gotovo, Bosanci, uspjeli smo da osvojimo Bosnu, sadašnju Crnu Goru, polovinu Albanije sadašnje, imamo cijelu sadašnju Srbiju, najbitniju stvar, i imamo cijelu Vlašku. Još ćemo na granici dignuti vojske, a sada da mirovne pregovore sa Bosnom utvrdimo i da asimilujemo hercegovačke provincije. Tačnije ove dve su, ali Mostar i Trebinje. Znači sad, treba biti big brain da bi mi napali Veneciju, jer ona ima 100% više od 5000 vojnika. Znači, tih 3000 i 2000, da kažemo da stoje baš u Veneciji, a ovuda u Puli i ovo imamo po 500 vojnika. I to... Tako da, napašćemo ih sad, samo još da dignemo vojske.
Još ćemo dići vojske ovdje iz Banja Luke ovdje kako bi mogli da ih napadnemo. Gledaoci, i ovdje ćemo stavimo. Tako da sad imamo ovuda zid vojni i ovuda vojni zid, tako da bit će ovo zanimljivo. Imamo ovdje više od 2000 vojnika. Dubrovnik, Podgorica nam ima dobru luku, to jest na dobrom položaju. Tako da dići ćemo vojsku u Novom Pazaru, čisto da ne bude da smo ostavili Novi Pazar. Iz Prištine stiže vojska, stavit ćemo tu. Još 300 vojnika za pojačanje. Sa Poljskom smo u savršenim odnosima, možda ako bi hoće savez, mogli bi da ih pitamo. I u savezu smo sa Poljskom. Oni su u ratu sa Češkom, čini mi se jeste. A mi ćemo sad biti u ratu sa Venecijom. Ostavit ću čisto na jugu, onako malo vojske ako nam Vizantija uleti, da imamo šta se branimo. I još malo ćemo skupiti vojske i tek onda ćemo napadnemo Veneciju jer oni su mi onako opasni. Poeni za tehnologiju, uzet ćemo istraživanje još da bi imali poena, da bi kasnije mogli ulažemo. Evo, rekao sam vam, Venecija je već 2000 vojnika poslala na more. Sad ćemo vidimo s kim su. A oni su u ratu s Osmanskim. I sad kad bi mi napali Veneciju, gledajte, mi smo u dobrim odnosima i sa Osmanskim i sa Mletačkom. Sad šta uraditi? Ništa. Ovo je odluka nad odlukama. Pošto smo mi u dobrim odnosima sa Mletačkom, pomerit ćemo svu vojsku. I napašćemo Osmansko carstvo, ljudi moji. Znači, ubrzat ću ovaj snimak, jer će ono biti dosadno dok se meni pomera vojska. Prvo ćemo potplatimo Vizantiju da objavi rat Osmanskom carstvu. Pošalje zahtev. Vizantija je naravno pristala. I sada ćemo mi tu da uletimo. Što se kaže ko intervent najjače. Zvaćemo i Poljake i idemo na Turke da im se osvetimo za sve one godine koliko smo im robovali. Gotovo Turci. Opa, 2000. Ovdje ćemo da uložimo vojsku. Ovdje ćemo ponovo napadamo, imamo 5000 vojnika sa ove strane. Za svaki slučaj ćemo držati ovuda. Napali su nas sa 1000 ovdje. Nismo uspjeli da ih osvojimo. Uložit ćemo ovdje vojsku, dignut ćemo i ovdje. 2000 ovdje, 1000 ovdje, napad, opa tu. To je to. Turci na ovom delu Balkana, to jest jedino su ovdje na Balkanu, su gotovi. To je to. Ovdje ćemo izgraditi luku, one 4000. Nemamo toliko para, ali imamo u ovom potezu. I sad ćemo svu ovu vojsku, znači 8000 vojnika, da pošaljemo na Tursku. I idemo direkt na njih. Vizantija više nije u ratu s Osmanskim, uradili su mirne, a mi ćemo da ih napadnemo. I sad vidite, Poljska se širi, što se meni sviđa i ne sviđa, ali nema veze, bitno je da smo treći na. Ništa, napašćemo ih odavde. Tu imaju malo vojske, podelit ćemo ovdje na 2 dela. Tu jedan, osvojit ćemo ovaj del, ceo 100%. Ovdje ćemo isto da podijelimo na 2 dela. To je to, Turci, gotovi su oni, nema tu šta. Morat ćemo posle Vizantiju da napadnemo sa 2 strane. To je to. Uzvraćaju kao nešto malo čisto radi reda. Evo i Venecija je napala sa nama, Osmansko carstvo, ali to mi se baš i ne sviđa. Vidite,
To mi se uopšte ne sviđa. Napali su i ugušili smo Osmansko carstvo, ali i dalje mi smeta Venecija. Tako da ćemo ipak u ovom klipu osvojiti Opa! Vreme za upad, popustila mletačka. Nadam se da je kraj rata, samo još treba ova provincija da se oduzme. Mi zaradili smo para, evo ti vojni pristup, dali smo vojni pristup. Sad smo u odličnim odnosima sa Vizantijom, što mi se baš sviđa. Što smo to uspjeli. I nemamo nikuda da izađemo na more, ništa, izgradit ćemo luku ovdje. Izaći ćemo na more ovuda. Sad kad smo prošli, onda ćemo da dođemo ovdje. I napašćemo Turke, jer očigledno je da ovo niko ne rešava ovaj problem. Tako da mi ćemo, jer što da ne, gotovo. Mirovni pregovori. Nama je bitno da uzmemo ovaj deo Balkana, a sad šta ćemo dalje, to je upitno. Znači imamo 24 poena. Mogli bi da uzmemo zbog strateške pozicije ove 4 i ako imamo, sad ćemo vidjeti, imamo tačno ovako, ova nam je taman pozicija za kasniji napad na Vizantiju. Imamo da ih napadamo odavde sa njihovog severa i njihovog istoka i jugoistoka i njihov glavni grad je u Tripoli. Šta ste uradili Vizantici? To je to. Opet istraživanje. Morat ćemo puno luka da izgradimo. Ovdje ćemo jednu luku, ovdje na jugu imamo, ali nije ovo naša. Ovo je od ovog sultanata. Mi smo 4. najjača sila. Vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Krim mi za sad izgleda primamljivo. A pogledajte Moldaviju. Odoše Ugari. Ništa, ajmo sad uzmemo, uložimo ovdje vojsku. I zabodemo nož u leđa Ugarima. Gotovo, dobili smo džabe provinciju, a ako Ugari budu uspjeli da se odbrane, mi smo sad u ratu sa njima. Ovo je bila teška odluka i nismo trebali ovo da uradimo, ali šta da se radi. Tako da napašćemo ih ovdje. Tako da ja mislim da bi za ovaj klip bilo dovoljno i da osvojimo Ugare. Tako. Gotovi su oni. Moldavce nećemo u ovom klipu jer su se oni proširili. Tako da idemo ovdje, ulazimo ovdje. To je to. To je to, Mađari. Adio. Pošteno sa naše strane. Dobili smo Rijeku, Viroviticu, Osijek i ove neki gradovi. Ovo je Segedin i ove neki gradovi. Znači sve te provincije što smo preuzeli smo dobili. I ljudi, ovako nam izgleda. Ovako nam izgleda naša provincija. Srpska despotovina Đurađ Branković. I to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. U ovom klipu nismo baš uradili ono što smo htjeli, ali smo opet profitirali od provincije. Tako da nadam se da vam se svidio video. Subscribeujte, lajkujte, šerajte, komentarišite, šta god hoćete radite, samo podržite ovaj kanal. Do sljedećeg viđenja, vidimo se.